na adui, wakaanza kupigana na adui. Ndio wakatukamatia pale, wakatupeleka mpori kwetu palikuwa. Kwa mkuu wao alikuwa. Tunashukuru Mungu wakutufanyizia mbaya wala wakututesa. Juu chakula yenye walikuwa nakula ndio yenye sisi tulikuwa nakula. Mlikuwa mnajielekeza watu wakati wote. Ile wakati walitukamata pale ku defense. Sisi ile kule defense kwa wengine kwa walikuwa natutuma. Na wakati mlipofika huko hawakuwatesa wakufanyia vile? Hapana, kutufanyizia mbaya, tulikuwa tuji. Na wanane ambao wamewaleta? Walituleta watu ya Tuwajelong. Mlikuwa wangapi? Wewe na nani? Tulikuwa wanaume walikuwa 4 na mimi mwanamke na mtoto. Sasa una ujumbe gani kwa kundi cha wapiganaji ama kwa serikali? Naweza sema mimi nashukuru sana kuona kisi walitukamata mzuri na wakatukamata na mwisho tena wakaturudisha mikono ya wandugu zetu. Tunafurahi sana na kitu nao walisema walilomba juu ya serikali ase waache kuingilia vita. Vita ni hao wa raia. Vita ni hao wa raia ba Fuleru na ba Mai Mai na nani na Banyamulenge. Kisha komabo wa FARDC kuingilia komba yenye iko yao. Waache kuingilia ile ugomvi sababu ni ugomvi hao wa raia. Na wakati wanaanza kupigana hao Banyamulenge na wa Mai Mai, wa FARDC wanaanza ingilia katikati, wanaanza kuwapiga tena hao Banyamulenge. Inaonekana hao haiko wakongomani. Ni hao wanajua kani wakongomani juu kwa sababu waliishi kule Mikenge. Waliishi kule wababu yao na wababu yao presque 70. Walikomalia kule wakazala na wakawazala nabo. Biko shangala wanaanza waita hao ni wenye Rwanda na japo hao nao wanajisabia kama nao ni wakongomani.